te hakani kapor kabamenta kum kanali yung channel ngimi syakmat ikaban lek ikaban ai jingyaram yikitu kibadon kam jingyaram ringkat bat ki paralok kiba kershan radba yakaban lek yakaban ai ke jingyaram yikitu ki longying kibadon kam ke jingyaram te hakani kapor kabamenta kum kanali yung channel ngi kerpat ipi kum kinong kershan ki parado ki parsnam yai kershan ni kena ke channel ke jongi bakuno bengenang la ikaban lek ikaban room na kuwei ka longying syaka wei pan ya kaba maki ki don kam ya kata ke jingyaram te kai kaba penlong yang ikum kana laying channel bat ki parlok ki jongi bangin wan ikaban mi syakmat ikaban ai kata ke jingyaram ya kita ki badon kam ke jingyaram nganget na pedeng jong pi tip hai kata deiling ba ya ke jingyalam ke jung wei usyakri ujung ublei uta udei uba jr nganget na pedeng jong pi pisaki ya kata ya ke ke ba mai ilale ekam ki ba bha bat nakaliang ke channel na laying ru ngimi syakmat ya ke ban kenerlem ya ki ti ki jongi ya ke ban no senyang lem syakita ki bedon kami ke jingyaram ha ke jingim ke jongki na kawai kapor skawai pang te mentang imut ikaban lek skawai ke ying ya ka ba ukpa jong ke ying kasem ulong ubriu bakran bahang laban ong nrei haba phai na ka kejat ke jong upan umla shu ikaban trei ikaban kata ha ke jingim ke jong u namar ba ulayo ya kata ke jinga tingku kali ha kapor ke ba mau udang lek ikaban bela khau khun ngalaban ong hangtai po chalang bat dehlor kene ke benta uni ukpa jong ke ying kasem umla shu ikaban trei ikaban kata ula shu shong bet haka ying kasem ke jong u bat umla ikaban le ikinu kinu kikam kiba kraw lani kiba kia haka jing im ke jong u te mentangin sa keli ayu baki don ikaban jubab khamtam hapi kum kinu kershan kiba ike kijonga hakum kene kapor kaba menta na ka ikadaw ba kaba penlong ipi ba pin omla shu ikaban tre ikaban kata haka jing im ke jung pi kaba man lakisngi haka jing im jonga ba ka je nga tumne ke je nga noi ba di bala ha salang ngelek bala ban yo khap khun khap ti ndai ting ban kan je na ya nga haka jing tu khu kali bat kelak krea sendon kesin libong tena ka ika benta habir di bat kamet kaba pipang ke ngalak ban ong hakinu trai ke jaka kiba kadon kata ke jingpang ka jaka ko pang nga kalong hakane kalibong kane kalibong kalong bagne kaskap kane bahas nu pada pentai kana pataj jakanar ada pentai kana mlasyu ban kristom ban trei ban lai ban takamut omla shu ikban tre ikban kata mo mlasyu syong ying dai syong yin takamut hapendap ikong ni kumnu ya kaying kasem kesanti kabang kadi ya pendap mikhe te ngote kenteng la ban pendap khapon te penbiang kimkhe skawe wang ate kentei ban tri kaborba wang nama skawe wang dong rik lekikon te penbiang mikhe kan pakawe wang de kan suwayat nya dan ya si penbiang mikhe untuk kejan kon untuk kabang kadung tau lele ladangi de kun swet ne ladangi long kumnu ru ladangi phai shu ublei umju ino ke jing im ke jungi ngalaban ong bat ulakularu ba om ino kun swet ngalaban ong ya ke jing im ke jungi ke baman kisngi habangi im ngisa akane ke perthei tengah kerpat iki nong pej khamtam ikinong kershan ke barat ba jong kene ke channel bakindon kata kaman simi kaban yarap lani kaban share kaban page lang ya kani ke video hakani ke por kaban menta shimba ini ilong tang ijing ai ibariat ngalaban ong bat ngengit ne pedeng jumpi watla kumba ikong ila jubam
ba ilong kun suet ri ublei umju ino ngalaban ong yang ikum kibreu kumba ula kular bangan ino kun suet yanuru bat ngangit ne pedeng jumpi lada mapi pidon ni kata ke jing it ya ublei ru ino ya ke jing im ke jumpi watla pimat ha pedeng kita ke jing ngalaban ong kum ka jing kasem rei ublei umji ino ya ke jing im ke jumpi na kuwe kapor kuwe pan te hakne kapor ka bamanta tangkine kublei shibun